Iriwe madamu. Ni iki kikuzanye hanga madamu? Hari umuntu wari wandangiye yuko ngura umuvuzi. Nibyo koko nibyo. Rero mfite ikibazo cy'umugabo wanje. Cy'umugabo wawe? Yego. Umugabo wanje anca inyuma. Yaguca inyuma? Yego. Ariko rero hari umuntu wari wambwiye ati ngiye nzakurangira umuntu ubu uzagende azatuma umufata kuko nabuze ikimenyetso cyatuma umufata. Rero nibyo narinjemo muganga rwose. Madamu. Urashaka umugabo umufata? Yego nibyo nashaka. Madamu, urashaka ikimenyetso? Icyo cyonyine nshaka gusa. Madamu. Urashaka ko umugabo wawe umufata? Yego nibyo nshaka. Ukamufata ari kumwe n'iryo habara rye? Ntabwo nyine mbizi ariko kuko agenda kenshi ariko abantu bakambwira ngo baramubona ngo ari ahantu muri rogi. Rero nubavuye mu rugo ariko uwo muntu yarambwiye ati nubona komeza madamu kwita ugwa madamu. Nubona avuye mu rugo uzahita ugenda ureba uwo muntu azagufasha. Madamu handi hantu wagiye madamu? Oya nawe. Wizeye abakuru se? Urumva ntabwo nazano ntabyizeye. Ntabyizeye? Wazanye ituro se? Yego yarabimbwiye narizanye. Warizanye? Ituro ngo ritanga numara kuritura turebe ko abakuru babyemera. Yego murakoze muga. Oya nta muntu ufata ituro. Ntabwo mfata ituro. Ituro dore baritura hariya. Tanga ituro hariya. Aho ngaho. Bakuru turabaye. Bakuru ni mushima muratubwira. Bakuru ngira iryo ryaje. Nuko nyine. Madamu. Kategereze gato turebe cy'abakuru badusubiza. Ndakubwira. Igi. Madamu. Oui. Ese ko urubuga wagiye madamu? Oya ndahari. Shiranga gatatu madamu. Shiranga gatatu. Umva kigoryiwe. Ufite ubwo wakigoryiwe. Ndabwiye kiro gatatu. 1 2 3 urabona? Do mugabo wawe do. Mugabo ni inzererezi. Ni inzererezi we. Yamaze abakobwa b'Ikigali we arasambana we. Do ukuntu ari gutembera. Do. Itoro ryawe ryashimwe rero. Abakuru barashimye. Dore ukuntu bambwiye rero. Dore umugabo wa hana ndi kuhabona. Ndi kuhabona umugabo wa hana ari. We ntabwo wayibona wese wabishinzwe. Ahwe kabwiye ikimenyetso cyawe ugiye kumusanga. Dore umugabo wawe nguwo. Si umugabo mbona se usa nkaho afite penke. Sibyo? Ya na penke afite. Ko mwana afite makaro kakayobese. Yego ni nzobe. None se ubwo abakuru barabeshya. Niko madamu. Madamu usare wigendera se? Oya muga. Niko madamu. Dore umugabo wawe rero ngewe ndi kumureba ku manda y'amabuye uzamuka. Ugiye kugerayo umanda y'amabuye uzamuka ngaha uvuye hano. Nari gipangu cy'ubururu mbonye. Urakinjiramo uragira ruguru. Namubonye rwose. Nubari gusambana. Ngo wende uvuze uki? Babara muga. Bada. Mbonye yo matanye n'umukobwa. Baromatanye rwose. Baromatanye pe. Baromatanye rwose. Ndabumva bakuru.
ndabumva bakuru ndabumva bakuru barambwiye ngo ihute none vuba ngaha bafite igihe cy'isaha urahita ubabona kandi abakuru barambwiye ngo kimara kubafata uzagarutura ryishimwe aha ngaha tubyumva mada tubyumva mada kawigendere igendere rwose igendere rwose igendere itora ryishimwe uzarizana yego Mireyi akazi karakozwe Mireyi yego Mireyi ubu akazi karakozwe nyine ubu ngubu abakuru mwakira iryo turo tubahaye nasoni mwe isi babone ikintu cy'igisaza cy'igisambanyi niba bashyiramo isi babone muze mundebere nta n'isoni ikindi cyo wari utegereje uri kumva nta n'isoni njyewe wamburanye iki ibi nibyo nashakaga isi babone urumva nta n'isoni ibi nibyo nari ntegereje bababarira iki mwigize indaya urabyumva utamuze birakureba wari wababara sinzongera bababarira iki nta n'isoni ikintu cy'igisaza ibi nibyo nashakaga kugira ngo abagabo b'imiti nibashima murimo murabe bari bari kujya bagiye gushaka icyo ataguha ngwino wa muti wawe umumare ngwino tubagirire mu ariko bakuru mutandukane ariko burya muganga ararenze biri gukora we biri gukora